السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui ceramata rilalenna kesempatan malegi ewe untuk lebih aparakana lonin mai lebih riolo bacani suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doai kepajajiata ia manam sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada engkaki hadire madepungan di lalenna masjidta untuk peringati ajajinganna Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De gagalai akatata hadire di lalenna iewni sangadinna elo ki mapitangi tanrang aryo renungeta nania papojita lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanareko nabita maelo ribicara maega wedi irampe nekia ia rodenre watunna usalai mangkoso matenganga mapalarioto materuka mapikiri makada agaro matut makesin ribicara riaset na mimbara rilalenna yahe masiji gangkana tamana wilayah Belawa. Alhamdulillah mapamulani sedih mompo makada agaro makesin irampe nekia ternyata si kumual larinna otoe ternyata nagongkak nagengko ki bomban di tengah lalem gangkana letu kari dalam masjid tapapusa kak sedih makada agaro makesin irampe. Nekia terima kasih kak loriale malebina bapak kepala dusun yang mewakili pak desa nasabak wetuna rodendre masambutan alena to malebita materu kak maring ngerang rihat desekna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agayaro makedai nabita man kana lahu salasu banatin nigi tahu mapunangi telu wija utamana anak makun rai fa ahsana ta'dibahunna nainapa napakasingi didikanna anakna fa adkhalahul jannah
majepu iya rola pottomatoa iputama irilala suruga upakulingi makadai nabita mangkana lahu salasu banatin nigi tahu mampunangi telu ija utamanya anak makun rai fa ahsana ta'dibahunna nai napa kesingi didikanna anakna fa adkhalahu Allahul jannah majepu iya rola pottomato ari putama irilala suruga tapa engka sahabat makutana ri nabita makada ya Rasulullah wasnataini magani nareko dua mi anakna makadai nabita wasnataini namu dua mi anakna yang penting napa kesingi didikanna ijami ngitama suruga tapa engka sahabat tetap makutana makada ya Rasulullah wa wahidah magani nareko seddi mi anakna makada nabi tawa wahidah namu seddi mi anakna yang penting napa kesingi didikanna ijami ngilapot tomato tamak suruga kuhemak jelo kewajibatta idi tomatoai untuk didi anakta si bawa madece telu anak naipa kesingi didikanna jaminan masuk surga dua anak ipa kesingi didikanna jaminan masuk surga seddi anak ipa kesingi didikanna jaminan masuk surga tapi nulle engka makutana di lalat ngati magana iya ustaz dek gaga anakku wedi tomak garotama suruga ternyata mappebali nabi mappebali topan dita tarima kedanna iya tu mappatama suruga tania tu anak mi bawang tapi termasuk maega maputama rilala suruga iya naritu mapilece riduai topajadiata engka tahu dek gaga wijanna tapi dek gaga tahu dek gaga tomakowanna aga betuanna narekode nariulle tama suruga nasaba dek gaga wija ajak lalo tapalepai suruga nasaba engka ngetama pidece lori duai kopajadianta maka dari adanna topan ritata birru abaakum tabirrukum abnaukum apidece ki ritopajadianta napidece tomatu wija-wijata lori ini karenanya mamadaini iya nahe ceramai maelo iranna rilalenna ioni iya naritu pentingnya pembinaan akhlak kepada anak-anak kita aga sabakna Nabi sallallahu alaihi wasallam riutusu iripuang Allah Ta'ala innama bu'istu liutammima makarimal akhlak Nabi tariutusuhi untuk pada cengi ahlakna nenia pangkau kena rupa tauwe tabarajai keadaan bapak dan ibu sekalian narampe den realena atau malabita yang mewakili panitia pelaksana narampe anganga ucapan selamat ulang tahun nasabah ternyata ia hemat ceramai rilalenna iye wenie de topa nama tuala de masih sweet 17 umuruna napai pala 40 set di tahun tomat ceramai lahir 12 Agustus 1985 ia tona rosabakna naria sengi Muhammad Agus nasabak lahir di bulan Agustus ia nahela sata sesa idi ogie
nasabak nareko mak bereki aseng mabiasa iwerenyi aseng anak tak situru uleng aja dingenah. Tapi terkadang tania penanggalan Islam, tapi penanggalan Masehi. Jadi anakna di bulan Februari, naseng anakna Ahmad Febri. Jadi anakna di bulan April, naseng anakna Siti Aprilia. Jadi anakna di bulan Agustus, naseni anakna Muhammad Agus. Ternyata pak ceramai paling mapakroh. Bahkan taparajai kaat dampeng, wetuku masih kolamu paku pesantrennya. Engka si kelasku orwane topole sopeng. Wetuku masih kolamu pa di pesantren tak dede imang koso. Engka si kelasku topole sopeng. Dilahirkan di awal bulan Juni. Ia helapus sahabat dilahirkan di awal bulan Juni. Gangkan naria sengiri tomatoana Juni awal. Maka sitorya ikalinya lahir di awal bulan Juni. Gangkan naria sengi Juni awal. Wengkalinya den realena tomalabita menyampaikan ucapan selamat ulang tahun lori paceramai. Karenanya jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak atas ucapan dan doanya. Mamuare napak dupai puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nekia ia hetomat ceramai syukur kak maraja ripuang Allah ta'ala. Nasabah alhamdulillah ketika saya masih kecil dek pagaga riasen HP, dek pagaga riasen Facebook, dek pagaga riasen WA, apalagi TikTok dan Instagram. Gangkana ulolong mupa tomato aku, ulolong mupa indoku si bawa neneku. Nareko elo ina patinro anakna iya rega apona. Ale nariale lo patinro anakna. Ale nariale makelo-kelongi anakna. Gangkana matinro lapongana, matinro lapongapo. Tengerangi tomatoata. Nareko natojat-tojangi anakna. Napatinro anakna. Nakelo-kelongi wijanna. Tapi aga elok-kelonna. Nasaba idi ogi ki iya rotomatoakta rumai riolo termasuk tomatoaku iya riale ternyata ya ro elokelon na kuelo inapatin ro anak na ya rega apona dua mi elokelon na tu inapakuli-kuling kutania ya belale ini nawa sakbarai tomatoakta rumai riolo kuna toja ni anak na makelo-kelo ni ya belale atin roko anak sempak kasedi mapikir makeda aga ya royasi ya belale nekia ternyata si kumua jopana si kolai ternyata ilolongan ipape balina ternyata si tongena ya roya belale bahasa Arab kubakulingi ya roya belale bahasa Arab asas sahabatna nabita pak banna nabita di Madinah riasenge pangulutta Bilal rioli makeda ya Bilal jadi makeda ya Bilal tapi laogi molli ya Bilal mancaji ya belale apa engkat idi ogie nulle asenna Ahmad tapi logi molli inasenni lahma asenna Ibrahim tapi logi molli inasenni laborahim asenna Umar tapi logi molli inasenni la Umar makutoni edenre ya belale sitongenna bahasa Arab ya ro ya Bilal betuana sahabatna Nabi taria senge Bilal. Pertanyaan
magi ya Bilal yoli ya Bilale. Ternyata makedai to pandrita tasito ngena makuro carana toriolota makelo-kelo ijanna asas sahabatna nabi tanah rampe na pancaji pak doangen barak kuaga ya rola punganana peke inaraja pada sifat na pangulutta Bilal bin Rabah iga ya Bilal bin Rabah pak banna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan maraga sifat na pangulutta Bilal, ternyata ia Bilal mengaku mana sahabat maka da ia nahi Bilal madeceng apa sewana ridwan Allah subhanahu wa ta'ala de ngaleseri apa sewangi hanya gara-gara penderitaan dunia yang dihadapi. Oleh karenanya mencaji pak doangan rifong Allah ta'ala barak kuaga wijata peke imaraja na pusipa isipat na Bilal madeceng apa sewana ridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia naro ia Bilal tapi narekotan niya ya Bilal nak kelo-kelongi anakna lete iri ini nawa sabarai ini nawa sabaraki ini nawa sabaraki lolongan gare deceng Allah ko sabaraide mematin rona lapunganana namu ambo nama ceto mati pronataro. Nih kia pertanyaan magi napakuro elok-elok natoriolota de gagalai sanga dinelorangi anakna peke maraja mapunangi akhlakul karimah termasuk napusipa isipa asak barakengi tapi matangnya rialeta makukuangi engka anak tak elok matindro lenyek ni Bilal lenyek ni ini nawa sakbarae tapi aga pale napatindroi anakna na campak-campak anakna na sabak 5 tahunna tapi HP na lapong indo sibuk mak buka TikTok. Kenyataan mak dupa makukuangi napatindro anakna tanian anak indo na makelong tapi aga pale HP na mani makelong gangkan na taparajeka dampet anak tak maneng iya tu ananae makede ogi iria sengi anak na sabak mapanena. Oleh karenanya ini tomatoai ajak lalu tamangingip manena nasaba asen namu pa anana. Yang jadi persoalan hari ini engkana tomatoa lapungan anak tiap aja mapanena tapi ternyata tomatoan na cau di manena. Akhirnya apa yang terjadi? Kuteriwi anakna tania alena pamekoi anakna tapi kuteriwi anakna materuk na wereng hapi anakna barak kuaga pajet teri dekna nana lapot tomatoa tania na alena pamekoi tapi TikTok emani pamekoi anakna. Oleh karenanya ajak tamaselang kupekai anakta ternyata peke TikTok inatara sengaja orang pemanenya nasabah alhamdulillah Mario renu kak segi meter den de anak tak makelong gangkan nama cawa-cawa kak meter den de sedeku apa ternyata naule nama pakuro den de susunanna ya lepak sedeku kita kami nak baicu tapi memang baicu tapi malincak kedo anak tak den de gangkan terharu kak mitai. Oleh karenanya anak tak manengi sekarang menjadi tanda tanya bagaimana caranya mendidik anak dengan baik. Reweki di petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang dulu nah. Tenang dulu. Tania nana elupe.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bu, 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 jamaah. Oh jamaah, kampat teloga. Insya Allah dek ma umaita macerama. Dek nana 5 menit. Bagaimana caranya mendidik anak dengan baik? Tadi di anak tak nasabak dan colina, bu. Tadi di anak tak nasabak dan colina, maraga carana si mata engkaki pangajari anak tak si bawa madece. Tapan ngajari mui, tapan ngajari mui, tapan ngajari mui. Cepat atau lambat, insya Allah makan namuatu matu pangajata. Yang kedua, tadi di anak tak nasabak matanna, bu. Engkana tu telok talolongan, penceramai dek pagagai, bu. Tadi di anak tak nasabak matanna, maraga betuanna, tapi tayang ni contoh wiyata. Jadilah teladan yang baik kepada anak. Ku anak mapanena, dek mana magaga. Pakulingi, ku anak mapanena, dek mana magaga. Ia bisa di masyarakat kutomatua mapanena. Bu, gua ramana ngapo mama kede ye. Tapi mak cerita muto. Bu. Ya Allah, betul-betul makhluk terkuat di dunia. Tadi di anak tak nasabak dan colina, anan nak muki. Tadi di anak tak nasabak matanna, tapi tayang contoh nan niat telada wiyata. Biasa urampe, bu. Biasa urampe, maka daka ajak tasuroi anak tak lo masih emak berejama. Ajak tasuroi anak tak lo masih emak berejama. Tapi tarendring anak tak lo masih emak berejama. Biasa orang piaro, maka daka ajak tasuroi. Tapi tarendring anak tak lo masih emak berejama. Nasabak jangan sampai tasuroi lo masih emak berejama. Nah ini tomatoan adik nak berejama. Ternyata jangan sampai makedai anak tak aga wala lo mak berejama ku tomatoaku de to nak berejama. Ajak tasuroi anak tak mengaji, tapi taduangi anak tak mengaji. Nah sebab biasa toi runtuh engka tomatoa. Nah suruh anak na lo mengaji, tapi si senan rewe anak na pole mengaji. Ternyata na lo mengito matuan na sibuk menghapi. Teladan yang paling penting. Isure denre anana imam meko. De na kedo anana eben ngedega kato matuan lupe. Pakulingi. De na kedo anana eben ngedega kato matuan lupe. Tapi ternyata kuka mimbaraet tetong made cewis made cela do isen natapane roden lupe beneng suro kak jello ikure mondri made cesiso isen nama kedaya ro alena mapamula tania anana mapamula lupe tapi iga pale indo nala ponganana
Oleh karenanya teladan yang paling penting. Terakhir, yang ketiga, tadi di anak tak nasabak atinna aga betuanna si mata engka ki melo doangan ni ada cengen nabi jata. Pertanyaan, marakan apa doangan na untuk ada cengen nabi jata? Salah satu di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam purai na capu-capu ulunna salah segi sahabatna riasengi pangulutta Abdullah ibnu Abbas. Iya ro Abdullah ibnu Abbas masapi sengi nabita riwatunna tua mupa nabita ibnu Abbas termasuk anak-anak mupa nabita parakewi nabita piarewi icapu-capu ulun nari nabita nasibawai pak doangan nah kuasanna pongala ta'ala pekek maraja pangulut Abdullah ibnu Abbas mengaku sahabat makada ni'matur jamanul Quran ibnu Abbas si-kesinna sahabat tafsiri akurangi iya naritu Abdullah ibnu Abbas. Pertanyaan maraga pak doangenna maponcok mi Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Kupakulingi Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Kupakuliti Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Betuana epua tapapahani agama iya hela punganana nan niat tapak guru lalu pak disengen upakulipi apa mutuma poncok kumasola ni antenai Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, berikan pemahaman agama kepadanya dan ajarkan dia ilmu pengetahuan. Mamuare napak barakat manengi puang Allah subhanahu wa ta'ala. Sitongenna elokatare malampik-lampik ceramai. Tapi mamadaini rokapang urampe. Nah sabab pertama nagotalak dekik bomba dendre. Yang kedua ternyata caputoni telo Yang ketiga ternyata dek tona nama dece konsentrasina paceramai si bato marengkalingai. Dan yang keempat ya riale matiwi otoku rewo mangkoso nah ternyata mapangaji kak matu kusubui ya rosopiriku tiba-tiba kasih malasai anakna nah ternyata matruk meloat dampeng karena tidak sempat mengantar saya ke Belawa. Walhasil maka nak bismillah iya apa palet tiwi otoe kalamana ipadodo na tujuh lari bombang. Saya kira demikian naloni main kepada pangoloi ati macinota nari papole jari mapacita nato pada makdarari di Allah subhanahu wa ta'ala mamuare adep kude pungeta nama seki puangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.